بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, mahuli ingkatan sa sanglitan iwan pupudjihan tupud sa japa Allah subhanahu wa ta'ala, salta tap insalawat nato iwan salam panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mapuas dahin dito hitukbal na mo in sa salam-salaman kaniukatan hatiranan amuin nakahadir biyaw iwan sinway iwan yan amuin mga sila way nagbatilawol di madya kahatiranan. Itukbal namin sa salam-salaman kaniukatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala yari kita niyo ha amuin lugal iban sin waktu pagtutuntut ilmu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amuin ilmu dia akan katutaniusin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin paparihilan katutaniu waktu hakabuhi sin kita niyo supaya mahinang nato palita hapag dunya nato hikarayaw sin pag akhirat nato insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sabab mga maastay manghud na mo palanggungan haka ma Islam in pagtuntut ilmu iniyan wajib hatiap-tiap muslim usog iwang babae bukun hikatto nato sadya paamuin kaibanan dugaing tumpukan deng ha mga manusya sa in pagtuntut ilmu wajib ha pakanya ring kato. Bihaw insyaallah subhanahu wa ta'ala aun mabaya namo amuin misanda kuman maniu tiyo dihilan kamaksuran in kitab hi Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kitab niya haupo amuin siulat niya mabilang amuin kalalagihan sing kita niyo hakabuhi nato amuin daruri kalagihan nato hapag-aga masin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ang kitab ini kitab haupo sa nagdarasin amuin luon malaggo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ang kitab amuin yari kato taniw bihayawon iban amuin kaya pag-isunan sing kami mabaya amuin dihilam maniu tiyo kamaksuran sabab in kitab ini in karya salin niya amuin siulat sin Shaykh pamanga sila amuin ammatul muslimin hamanga sila in kamaksuran niya hamanga sila amuin awam dahil hamanga umat muslimin. Kitab ini kitab haupo yaon kaniya muna imparakala amo ini i'tikad pasalan sin akida supaya muntul in akida sin pakanya damikyan imparakala pag ibadat yaon day sab halawm niya iban ang mga akhlak amuin pangaddatan adab kalagihan sin kita dumiban sin adlaw ingkatan niya to amuin nasabot dahil ha mga daruriyat amuin suway tuod sin pakanya rin kato amuin hatihon in mga nasabot yato.
aun amuin kitab yari kato tani bihayaun halupan sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin siulat Sheikh bin Baz kitab haupu biya na sinagi nasabot na to kain ay mga amuin dahil nga mga luon sin kitab biya na sin pagyanon lang nahatungod sin mga itikad sababing kita niyo kalagihan initikad na to muntol damikyan iban sin pag-ibadat na to muntol damikyan iban sin mga adab among mga pangadatan sin kita niyo magad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin di magsulang hatabiat hakariasali kapapanjari sin amuin manusia muna in kitab ini siulati Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz ma'ruf siya hapagyanon Sheikh bin Baz doon siya kaingatan singkatan intaw ini habuk dahil nga mga natalbi lang hati niya ulama sin amuin hauling zaman bihayaun alim salta nahinang siya habuk dahil nga mga mufti sin hula Saudiya insya ini dahil nga mga amuin kiakilahan sin hazaman na ini bihayaun hambuk alim dakula hawaktu ini di na kita niyo magpahaba dumairik na kita niyo paamuin luon sin kitab kaya sulat sin Shaykh sabab in kitab ini in kamaksuran niya amuin haawam sin mga sila muslimin bang awam bukunda in kalagihan dito amuin magtagid-id kaw magdakayray kaw maglilay kaw mahaba sin amuin kahalan sa basta kahatian ni maksud insyaallah subhanahu wa ta'ala amo na sadyat yun amuin kabayan sin Sheikh doon na jaha maksud niya bukunda kalagihan na tuto din amuin maglilay magpahaba sin lilayan niya sin hambuk pahambuk sa aun waktu kalagihan isag pasawahon tiyo insyaallah subhanahu wa ta'ala hakagaus-gausan sin kita niyo dihilan na to tinya kamaksuran pasawahon maniyo tiyo insyaallah subhanahu wa ta'ala muna in Sheikh in kitab tiagnaan niya sinamuin laong niya bismillahirrahmanirrahim tiagnaan niya hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala baying ulungon baying kasyon haipon niya pag-ubos laong niya alhamdulillahi rabbil alamin kitab aun mukaddima sing kitab aun mukaddima sing kitab sabab in kaybanan nuskha sing kitab long nila wayrun mukaddima sa in Sheikh bukon dahil nga mga atulan niya magsulat kitab dahil nga mga adab pag hinangon niya in wayrun mukaddima sing kitab sa matampal in Sheikh hati niya siulat niya kitab ini haawun mukaddima niya long niya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin tiniya pagpuji pagsukur paamuin Tuhan nagpapanjari singkatan alam wal aqibatu lil muttaqin lagi long nabihan in amuin magparuntungan hamahuli amuray mga sila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala puasin amuin pamudji niya patuhan Rabbul Alamin amuin Tuhan mapatut pagtuhanan singkatan piapanjari salta amuin mapatut pag-ibadatan singkatan piapanjari pag-uwas lang na sin Sheikh wal aqibatu lil muttaqin in magparuntungan hamahuli hamuin hakahinapusan hamahuli kamaksuran niya amura in mga sila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagyanon mga sila nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna in mga sila manusia tap amuin doon nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala limalayo dahil nga amuin hinang maasiyat in pagyanon nagmamabuka dahil di pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin tap doon naghihinang simpagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala limalayo dahil hakatan maasiyat tiagahan sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan
in pagyanon nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mga sila tap jimajara himihinang singkatan dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, salta amuin jimajara imaanib deng hakatan amuin uno lialangan pianglangan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos lang niya, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ubos halta si malawat iban salam siya panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Muhammad bin Abdullah, inya tulong nabihan salawat iban sindua bangmanin Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya halaum kasadsaytraan dahil hakabuhi niya sambil pa amuin adlaw kiamat ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Lapay na in uno in amuin mga lundang karabat niya iban sin family niya, lapay na tudana tukatan amuin pangindua asin Sheikh salta amuin salawat sin Sheikh panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin panginduaan niya ha mga amuin ahlu bait sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga kasahabatan niya katan. Pag-ubos lang nabihan, amma ba'd, mapuas dahin dito aun di kaya sulat nilong napahadi kalimat mujaza, aun inilong nabihan mga kalimat amuin tiyo kabtangan pi bayan ba'd ma yajibu an ya'rifahul amma an dinil Islam, amuin kalimat hati niya kabtangan haupu manunjuki paamuin hikahati manunjuki amuin long tabihan amuin hikaingat sing kita hatungod sinamuin parakala sing kita hakama Islam, amuin mga daruriyat hatungod inilong nabihan bukun isabkatan sa aun dahil mga bialong tabihan amuin kalalagihan tuod amun siya butin siya kini kalalagihan tuod sing kita dumiwan sinadlaw hatungod sinamuin pag-akama sing kita niyo. Biya na sinagi in kitab ini kitab haupo dal daw na sin Sheikh samay tuha ad-durusul muhimma li ammatil ummah, in amuin kabtangan pagyanon kalimat haupo yatto manunjuki magpasawa magpahati kato hasupaya kahatihanta indayng ha mga amuin kalalagihan tuod sin kita niyo hatungod sin pag-akama nato aturan sin pag-akama nato dayng naman ha amuin parakala biya na sin agikain na itikad parakala akida pag-itikaran pagparatsayan sin kita niyo iban sin amuin mga ibadat iban sin mga adab atau akhlak bihan samay tuha ad-durusul muhimma li'ammatil ummah, in ngan sinamuin kitab amun sulat sin Sheikh ni kalimat tiyo kabtangan tiyo sulat niya ad-durusul muhimma li'ammatil ummah, amun ang pagyanon amuin pangadjian long tabihan amuin mga pangadjian kalalagihan si mga sila amuin awam dahil ha mga amuin long tabihan umat muslimin bukun ni maksud di biya si mga talibul ilm mga sila ulama sa maksud di sing kitab ini inamuin kamaksuran tuod sulat sin Sheikh pa mga sila amuin awam dahil ha mga umat muslimin amuin mga sila way na nakapangadji way na nakarihil waktu sin waktu nila amuin humati sin pag-akama nila nara hindi amuin sulat sin Sheikh haupo long tabihan bukunda mahaba but aun dahing in kamaumuhan sin mga sila awam di na sila makarihil waktu di na sila makarungog makalingkod malugay magdungog sinamuin ilmu sa maratabihan bang kabaitaan in sila aun ini mga tiyo amuin bang mukaingatan
amo niya ini kapaglagi mo hapag agama mo dumiwan sin adlaw sa lukay sin kabuhi mo imbihat to insyaallah subhanahu wa ta'ala matayma si mga sila amuin awam dahil ha mga umat muslimin matayma nilabihan bang bukunda mahaba bang mubaitaan lang na katuan mo si mga tinya kitab dakula bihan way nato wakto nila iban mahunit nila nato matayma bihan inamon bihato di nila nakarihilan wakto di nila namuin mapangadji sabab sin ibang kahunitan na sila sabab sin kalaas long tabihan na sabab nato ununo na yung sabab na yung shek aun dahil hamanga amuin insyaallah subhanahu wa ta'ala tiyawpikan siya dahil hindi sin Tuhan Rabbul Alamin nakarihil long tabihan manhaj aturan sinamuin pagpangadji si mga sila awam haamuin di magkalagihan waktu mahaba sa mga sila amuin lang ta tulabul ilm mga sila kamurira namuin nangadji magpaida rin sab sila rin diha para kala ini muna mamurajaan nila inamuin mga masala lang tabihan bisan mga amuin masala para kala amuin kabibiyaksahan na diurungog na dumiwan sin adlaw damikyan magpaida resab sila haamuin bang biadiin inamuin tartiban magtaalim maghindu ha mga sila amuin awam dahil ha mga umat muslimin aun da makaasin pakaniya paidabihan sa lukay kita amuin dimurungog nanununtut ilmu insyaallah subhanahu wa ta'ala aun dayat tu paida makawasin kita sabab in tao amuin manuntut ilmu inyan nakasud siya amuin dan harap matupasulwa sabab aun dayang mga hadis sinabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah in hadis yato bang nato sadya mo indilan halga sabab lang na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan isu na mo in gimwa dahil pamaybay niya na nanuntut ilmu amuin nakasud natalbi lang dahil mga amuin nanuntut ilmu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah imaksud niya manuntut ilmu paluhayon kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala indan pasulwa akan na in tao manununtut ilmu iniyan bihayaon insya Allah subhanahu wa ta'ala yan sila haran halaw man sindan amu indan pasulwa bangmayan amuin ilmu tuntut nila yung maksud di ilm syar'i pagyanun ilm syar'i in pagyanun dahil dahil mga amuin nusus halom sin Qur'ani man sin sunna bang amuin lang tabihan sabuton ng ilmu iniyan imaksud dahil doon ilm syar'i amuin ato magkulang maglabi na in sheikh dahil di long niya siugpatan niya pagubos niya ngiyanan inamuin siulat niya ini long ni ad-durusul muhimma li ammatil ummah sabab inamuin kitab ini siulat niya aun atulan amuin biutang niya step by step bihan aun darajat biya si mga kiabutang niya long na pangadjian hika panagnaan hikaruwa hikatu hikaupat hikalima hikaunom bihatin amuin amuin atulan sin Sheikh daydiha pagsulat niya sin kitab ini kamaksuran hati niya pialuhay tuod iban supaya makaan pakaniya mangbiya diin yung pagtayma yung pagtuntut ilmu supaya lumuhay kaniya amuin di na siya makarihil waktu malugay atawakan kahunitan na siya amuin maglilay sinang magpahawa magpalawom naman yato hirihilad jakat manyo to yung kamaksuran niya hamaksud amuin kabayaan sinsara yato sumarang na yato kanya insyaallah subhanahu wa ta'ala pagubos lang na sin Sheikh wa as'alullah an yanfa'a bihal muslimin iban piyangayuan niya dua bangmayan inamuin
siulat niya ini mahinang hikamumpaat ang mga umat muslimin wa an yataqabbala minni innahu jawadun karim. Bangman isablong nabihan at niya yung mga karayawan niya to tiyay kakusin Allah subhanahu wa ta'ala innahu jawadun karim. Bunal to rin Allah subhanahu wa ta'ala bayang murahun hay siyusyo ipon niya. Biya kita iyan sin Sheikh Dendi supaya kita mabasag mangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala misa namun parakala ununo nabihan sabab inhinang bang di papagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala misan hinang malaggo wayron da paidan niya sa misan hinang amuin sibi-sibi bang amuin limabay day nga ka-ikhlas iban amuin kimugdan hatulan insyaallah subhanahu wa ta'ala inyat to magmumpaat. In kitab ini in kasabunalan niya pia pagmumpaat tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab wayroon dayang mga long tabihan lugal bihayaon si muslim wat malaingkan in kitab ini nabasa kanila nasabot kanila na kaya hindo kanila mataw dayang mga lugal iban sin waktu in kitab ini kaya pang hindo bihan mga amuin umat muslimin iban ni mga tao mga kauruhan mga ulama iban si mga tulabul ilm at niya in kitab ini pia palihala nila pia panghindo nila bihan iban nakaka sila paidda amuin tarika bang biya din maghindo mga sila amuin dayang mga muslim amuin wero na nakarihil waktu malaggo humati magpangadji sinamuin arama nila. In kitab ini biya na sinagi amuin kalagihan sin kita ingatun dahil mga daruriyat. In daruri pagyanun amuin di kaw mabuhi bang wayroon in parakala yaon. Bukod niya ito pagyanun hajiyat, daruriyat, daruri. Amuin mahal ka para yung hapagkauniban sin pag-inom. Bihayaon in parakala imingat imano siya labi-labi na yung mga muslim sin pag-agama niya hatungod sin pag-etikad hatungod sin akida niya supaya muntol inyang daruri kalagihan tuod damik yan in parakala ibadat biya sin mga sambahayang ini kalagihan tuod siya imingat iban sinamo in pangaddatan pilain dayang mga umat muslimin bihayaon amuin hatungod sinamin itikad piyagi itikaran niya aun waktu wala imamu kana kalagihan supaya muntulin itikad nato pa Allah subhanahu wa ta'ala panghakad nato in pag-iman sin amuin kita niyo damik kiyan iban sin pag-ibadat nato amuin muntul hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring ha nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam damik kiyan in pangaddatan daruri bihayon kaingatan sinamin pakanya sabab mataw dayang mga amuin umat muslimin in pangaddatan amuin ya-apply niya haginawabaran niya bukun pangaddatan sin agama niya bukun pangaddatan panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban bukun pangaddatan sin agama Islam inamu ni apply niya ang kanna daruri kalagihan tuod humati siya sinamoy mga parakala ini sabab bukun marayaw in muslim piag anak siya haka Islam amuin imibog siya sin pangaddatan sin dugaing tumpukan atawa dugaing agama wala niya kahatihan in kataan pangaddatan marayaw amuin taymaun sin akkal pikilan ginhawabaran nafsu simano siya amunin pangaddatan sin agama Islam in adab katan wayron na mabut dahil di agama Islam amuin hinduan kaw adab pangaddatan sambil sumud palom sin toilet hinduan da kaw ang unin hinangon mo matug magbati hinduan da kaw ang unin hinangon mo hapagkahimo ha classmate mo hakatan manu siya sambil pabinatang ihinduan da kaw sinamuin bang biadi ning pagmuamala mo kanila ang kanna in muslim kalagihan tuod amuin humati sin agama niya
supaya dumagbus haamuin ginhawabaran niya in pag-agamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatulon in pangatayan niya, in pag-iman niya, laun ginhawa niya hatulon, damikyan in kaulpiil niya, hatulon in amuin pangadatan niya, in agama Islam, complete inamuin parakala. Pag-ubos, dahil di in amuin kitab ini, pag-ubos sinamuin lang ta mukaddima niya, iwan si mga dua ayat to magmumpaat, insyaallah subhanahu wa ta'ala, katan umat muslimin, insyaallah malapay kita nyo rin dito, amuin kitab ini magmumpaat, imingat kita nyo sinamuin uno kasabunnalan sin pag-itikaran sin kita nyo, iwan sin kasabunnalan amuin umamuin pag-ibadat na to, iban makakawa kita niyo amuin mga pangadatan marayaw dahil haamuin sulat sin kini kabtangan kalimat haupu. Muna amuin law niya ad-darsul awwal, amuin pangadjian panagnaan, sabab in kitab ini biutang niya sulat niya ang pangadjian panagnaan, hikarwa, hikatu, hikaupat, hikalima, sambil pa amuin kahinapusan niya. Muna dahil di ini hatungod si mga laong tabihan bang kita amin awam, way kita nakapanghati, ini pagtaalim ta muna, ipaghindo ta muna, biasin namin hinang sinsik ini sulat niya laong niya ad-darsul awwal suratul Fatiha wa qisarus suwar, in amuin panagnaan pangadjian dahil di amuna in suratul Fatiha iwan sing qisarus suwar. Suratul Fatiha iwan long na sim mga sura haupu. Pag-ubos long na suratul Fatiha wa ma amkana min qisaris suwar min suratil zalzala ila suratin nas talqinan wa tashihan lil qiraah wa tahfizan wa syarhan lima yajibu fahmu. Amu atin atulan amuin beta katu sinsay at niya muna pangadjiun sin kita, amuin hindu tabihan hatihon sin kita, biya na sin suratul Fatiha. In suratul Fatiha ma'ruf kay ngatan sin katan sa adakala kay banan di niya mahapal, in kay banan mahapal niya di niya mabasa marayaw, in kay banan mabasa niya marayaw di niya kay ngatan ni makna imaksud unin halawman niya, mataw din amuin tibayhuan niya rin dito. Hakan yung siklong na panagnaan ipanghindo ta tawahatihon sin kita, ipanghindo ta mga tao bangsaw pa amuin way nakahati mga sila awam suratul Fatiha. Amo na yung suratul Fatiha iban sin amuin mga sura haupu. Tiagnaan sin sik in sura haupu pagyanon dahil hasura zalzala, amuna in parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ida zulzilatil ardu zilzalaha, magtag na dahil doon, sambil pakahin na po sa sura, sambil laong na pasuratun nas, bukunin makna dahil hasura zalzala, dua sura ra, iban sinamon suratun nas, sambil ang mga sura hautan niya, biasin mga suratul Falak, Ikhlas, Masad, Nasr, Kafirun, iban si mga kaibanan puas dahil amuin suratul Nas, iban sin suratul Zalzala, hautan niya rong katan, lamod yaon dahil doon. Sa inyo, dahil mga amun sura haupu. Siya butin ni sinsek, yung mga sura yun, ilang tabihan, sura haupu. Sabab, in mga karyasali, sin tao bang saupa maamuin wayrong pabakas nakapangadji, amuin awam siya makahati, kabay taam mo sinamuin suray ni haupu ikahindo mo kanilabihan, makaanyat to tayo maun nila, iban sin amuin basahon nila, hapalon sin sila, makaanyat to bihan. Iban ini in suray ni lang nasin sik dahil mga maksud ni abihan, amuin bang namemorize sin tao manjari na amuin mahinang nga kapag ibadat niya simbo na
amuin ay kapag sambahayang nabihan dahil naman na sambahayang pardo sambil sambahayang mga kasunat-sunatan sambil amuin sambahayang qiyamul lail tahajjud mausal niya inin katan amuin biya mga suray ni mamarahin na tulong tabihan mausal niya na katan magsupama aung pawakto niya mapuas dahil dito memorization niya long tabihan ng kajuj dua juj sambil amuin ubuson ng Quran inya tulong ta dueng parakala na inya to hati niya palabi na to puas deng hayni adapun amuin bang in kiarihil niya waktu amura kumanin suray ni surah hopo bihan deng hazal zala panas way na to problema mabasa niya na amuin mga sambahayang pardo misan niya pagbalik-balikan basahon niya na mga sambahayang niya sunnat pagbalik-balikan niya doon na siya magbalik-balik iban sin mga sambahayang tahajjud insyaallah subhanahu wa ta'ala mamarahin nato sambil pa suratin nas sabab insyik bukun day sab nagkabtang siya long tabihan amuin tahana na jatuay ron day mga bisis niya tungod sinamuin mga pagkawa niya sinamuin long nabihan in sura hopo day habi ay ni matupabihay ni sabab in mga sura hopo bihan biya na si mga sura al-ikhlas bukun kay niyan on day mga nasabot hadis din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam on hambuk tao amuin hambuk dum imbiasa niya suratul ikhlas sadya pagbalik-balikan niya sambil inamuin nakarungog kaniya miyatto para Rasul sallallahu alaihi wasallam na mayta sinamun kahalan jimato long na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala niyo long nakiingatan in suratul ikhlas amuin kun huwallahu hadiyaun in equivalent niya sulusul Quran 1/3 jing Quran aun din mga surah hopo at niya malaggo yan inamuin karayawan niya malaggo inamuin timbangan niya banglong tabihan timbangon hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala inya to di kita manjari long tabihan suratul ikhlas da pagbalik-balikan atawa nas atawa falak atawa kafirun atawa kausar bihan sa kita unta unin amun long tabihan paida niya inamuin biasa sinamuin kita tawalong sura yaun biya na sinamuin nasabot na tukay doon aun hadis long tabihan amuin hambuk usog nagbasa siya nagbalik-balik doon amuin sura al-ikhlas sambil miabot para Rasul sallallahu alaihi wasallam inamuin kahalan jimato nabihato inamuin agis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala niyo long nakiingatan ing amuin sura biasa niya to in timbangan niya biya amuin 1/3 sinamuin Quran yaun ibanin syik baha amuin laong niyaray nga sura al-zalzala sambil atin yung sura haupo bihan hapangatod sin syik atin niya kiawa sin syik deng hadis amuin nasabot ha nasai al-kubra hadis deng kan Abdullah bin Amr bin al-As aun hambuk usog miyato para Rasul sallallahu alaihi wasallam magpahindo siya sinamuin banguning basahon niya Quran magpahindo siya Rasul sallallahu alaihi wasallam atin niya sin Quran pagpahindo siya atin niya basahan magpabasa siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam kamaksura magpahindo hatungod sin basahon niya amuin kalagihan niya atin niya kabuhi niya daw na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ikra salasan min zawat alif lam ra in alif lam ra biya mga surah Hud biya mga Yunus Hud Yusuf alif lam ra inyan magtagna dayon doon paguwas lang na sin hambuk yaon lang na inakulong nabihan malaas na istadda lang nabihan kabirat sinni wastadda qalbi wa ghalidha lisani lang na sinamin hambuk maasusog yun lang nin ako lang na malaas na ako wang mga biyahan haba sura amuin ipahindo mo ka ako atin niya ipabasa mo ka ako ipamemorize mo ka ako di na ako lang nabihan makakaya sin yan sabab malaas na ako damit yan yung pangatayan ko mahunit na makahapal sinamuin yan Quran mataod mahaba damit yan lang nabihan wakalira lisani hindi la ako mahunit nabihan namin muntol ipagbasa kaniya pagubos lang na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ikra salasan min dawat hamim biya si mga sura
long tabihan Jasiyah, Dukhan, Al-Ahqaf. Amin ato magtag na ring hamim. Impya mong sin maas yaon, biada sin kapamong niya sin panagna. Long nin ako malaas na salta, mahunit na ako makahapal. Iban sindila ako mahunit na biya massa. Ubos biyasahan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sinamuin ida zulzilatil ardu zilzalaha. Amuyat to. Ubos sinagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagi sinamun hambu kusog hati niya. Amo na yaw ni namuin bawbukan niya. Sambil siya timaykod. Long na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bangbun na long ni namun kaniya to hati niya nagparuntungon nin hambuk tauyat to, hambuk kusog yat to. Tiniyain Rasul sallallahu alaihi wasallam habihatun dagbus sinamuin kahalan misan hambuk sura bang hati niya bunnal ingkay mo pagbasa mo ing katan pag-apply mo iyat to katan hati niya inyat to mahinang mo ikamumpaat ikapagparuntungan mo dunya mo hapag-akama mo sambil labi-labi na adlaw akhirat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to hati niya pangatod sin Sheikh long tabihan in deng mga sura hawpo magtag na hasura zalzala sambil pasuratin nas inyaon bangyaon amuin mabilang hikapang hindu ta atawa ma-apply sin kita mahapal in mga sila amuin long ta awam tinya jukup na yung kanila hikapag ibadat nila dumiban sin adlaw deng mga amuin mga sambahayang biya na sin sambahayang mga pardo long ta sambil pa mga sunnat sambil pa qiyamul lail tahajjud inyaon insyaallah subhanahu wa ta'ala inya tumamarahin na misan nila pagbalik-balikan pag-ubos biyaitaan kita sin Sheikh bang biadi ni namuin paghindo supaya makawa na tutuod inamuin dagbus niya tuwang biadi namuin bang biading kita maghindo bihan muna lang na sin Sheikh long natalkinan subay tulkin unin tao mangko maghindo subay tulkin hati na yung tulkin ini amuin basahon sin mga mukri amuin mga maingat mamas sa Quran bihan kari mukri hati na basahon nila diurungog sinamuin murid diurungog sin murid marayaw hati na yung pagbasa sahi amo nato yung Quran dahil katag na pagturon sin Quran basahon sin Jibril diurungog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panay sa basahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian mga sila ang maghapal Quran subay bihato supaya sahi wayrun mali wayrun atinya rurong sin pagbasa subay dungon muna rin hamon maghihindo muna barayaw bihan basahon kayo mo hambuk akad misanan hidjaon kayo mo in amoy mga makharij niya in mad niya in sipat sin mga huruf niya supaya bukon magtungga kali subay tulkin hati niya dungon muna marayaw pag-ubos talqinan wa tas'ihan lil qira'ah pag-ubos tulkinon among basahon sin maghihindo incorrect pagbasa basahon na isab sinamuin murid yato bihan supaya yaonin Sheikh in guru in mukri nagdurungog bangaon biya mga wala imamu magtuy-tuy masaot amuin long tabihan makurik inamuin wala imamu rayndo mapaamuin wala imamu wa tahfidan pag-ubos dayon dito pag-ubos mo hati niya biyasa si maghihindo pag-ubos biyasa si maghihindo diungog na si murid marayaw at away sinihinduan apa niya sa biyasa sahawin na wala imamu mapaamu pag-ubos tahfidan hati niya subay hapalon subay na sab hapalon supaya paghapal imamu wala siya bihan amu inlong tabihan wala nakaamu sabab bang in tao nakahapal wala imamin paghapal niya maraan niya na sambil pakaumulan doon na siya amin ha hapal niya panagnaan mahunit na siya bihan paamuhon ang kan na panagnaan pa subay na piaamu asal supaya paghapal niya kurik asalin paghapal niya in paghapal niya bang unin nakasulat amo natin na mabasa niya atin inahapal niya atin niya pag-ubos biyasa sin Sheikh biyasa niya na isab ubos nakurik siya nasahawi siya subay hapalon niya subay na isab maghapal sababin ilmo mukuna mo yun ay hutang tasadya biyahan hakidingding atawa dungog-dungog tasadya subay unin kihatian tahapalunta in ilmo amuray nakapin ilmo ta amuray mikit halom sin pangatayan ta inhawa katanya tuway roon wa syarhan lima yajibu fahmu iban
bang kalagihan amuin i-explain pasawahon bihan law na sin Sheikh atin niya ipapa-explain di papasawa hatao in amuin uno in wajib amuin kalagihan pasawahon ibang pahamon sinamuin tao bihan atin niya biya mga suratul Fatiha tinya uning kalagihan doon kalagihan ni makna in tafsir tu bihan pasawahon mo ibayta mo bihan kanila unuin dahil mga amuin wajib tuod pahamon sin sila tag na amuray dito bihan tinya kalagihan mo kung sadya amuin biya mga sura ayat ini amuin laong tabihan basahon sin kita hapalon sin kita sa subay atin niya kahatian tere sabi makna niya iban si mga tafsir niya bihan kamaksuran niya iban mapuas dahil dito subay tuod amuin bang takiahatihan aplayon sin kita paragbuson sin kita haginahawabaranta ingkatan amuin kiahatihan ta ilmu sin Allahu subhanahu wa ta'ala iban sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magtagna dahil nga amuin biya na sin kamaksuran sin kitab ini amuin kamaksuran niya tuod kamatauran halawman niya ini biya na sin parakala itikad iban sin ibadat iban sin mga akhlak atin niya maparagbusta tukatan hakabuhi ta haginahawabaranta labay dahil nga amun panghindu sin Allahu subhanahu wa ta'ala iban sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mahuli patubtubon na muna sa jaray dito insyaallah subhanahu wa ta'ala sumpatan nato man asalda kalu pay sa waktu nato ha amuin biasin waktu bihayaon dum Jumaat tiniya bihan malam Jumaat biasin amuin bihayaon bangkitan nyo rilang pasin Allah subhanahu wa ta'ala waktu iban sin umul makapagbakitan nyo ha waktu ini iban halukal ini insyaallah subhanahu wa ta'ala mapuas dahil dito magsarang sukul kami mga sila amuin way nagbati laol yan amuin jimajaga ha amuin pangadjian sin kita niyo iban si mga yari amuin way nagbati laol di murungog isab ha alupan sin kami imahuli muna itukbal na to tap in pagsarang sukul na to pa Allah subhanahu wa ta'ala salta salawat iban salam panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahuli patubtubon na muna sa jaran dito wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.